Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka twinjire muri amakuru dutangirana iyi video. Ni Colonel Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, asobanura inshingano yari afite mbere gato yuko yinjira muri Republika Demokarasi ya Congo nk'umuyobozi wa Seni waje no gufasha President Joseph Kabila Kabange kwimika Tshisekedi. Mu byukuri nyuma yuko kandi Tshisekedi yari yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2019, murabizi ko byari byamenyekanye ko amatora yari yatsinzwe n'witwa Martin Fayulu, ariko umugambi mugari wa Joseph Kabila Kabange usiga Tshisekedi ari we uhawe inkoni ngayobore iki gihugu cya Republika Demokarasi ya Congo. Nubwo rero ibyari byemeranyijweho hagati ya Tshisekedi na Kabila byaje kurengwaho, tumaze iminsi tubabwiye ibikubiye mu masezerano y'ibanga Kabila yari yagiranye na Tshisekedi mbere yo kumwibira ubutegetsi. Yitwa Colonel Nanga, rero kuri ubu ni coordinateur wa AFC 23 ubwo yarakiri president wa Seni mbere gato, cyangwa se ubwo yajyaga kuri uyu mwanya mbere gato dore inshingano yakoraga na ubwe ari kuzivugira hangaha. An international staff working. I was in an international staff working for UNDP for UN, but also for precisely for International Foundation for Electoral System. That is one of the American organization. Nari mu bakozi mpuzamahanga nkorera gahunda ya UNDP ndetse n'umuryango w'abibumbye UN, ariko nanakorera by'umwihariko umuryango witwa International Foundation for Electoral System, ari wo muryango w'abanyamerika. Nakoreye muri Afrika mu bihugu bitandukanye harimo nka Nigeria, aho namaze amezi agera kuri 20. Nyuma rero naje kujya i Abidjan muri Cote d'Ivoire, aho nakoreye kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2011. Hanyuma naje no kugaruka mu gihugu cyanjye nkora mu bijyanye n'amatora. Uyu ni Colonel Nanga, uyigamba kenshi ko ari wakize Tshisekedi ku butegetsi afatanyije na Joseph Kabila Kabange bari ku mwaka kanya mu guharanira impinduramatwara muri AFC M23. Nubwo haje kubaho n'irindi huriro Suvora RDC maze iminsi rinenga mu by'ukuri ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi nakanyuzemo. Ni munyemerere twinjire muri aya makuru ari kugenda garukwaho ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Aka kanya ibiganiro hariya mu Suisse birakomeje, ndagira ngo mbabwize ukuri ko ariko bikomeje kugenda bigorana cyane. Aka kanya biravugwa ko M23 iri kwikorezwa mu by'ukuri umutwaro ukomeye, ariko kandi guverinoma Kinshaka nayo ikaba ibizi neza ko iri kwirengagiza nkana ibyisabwa. Aka kanya mu Busuwisi ibiganiro bya leta Kinshaka na AFC M23 ngo byatangiranye amahane. Ese bigeze kuyihe etape? Dore ko deja tumaze kugera ku itariki 15. Ni ibiganiro byatangiye tariki 13 ndetse bitangirira ku ngingo yo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, bikubiye mu ngingo nyamukuru ngo yo koroshya gahunda y'ubutabazi. Turaje turebera hamwe aho ibi biganiro bigeze nubwo bikomeye cyane. Turaganyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, FDNB cyangwa se Force de Défense Nationale y'u Burundi ndetse na FARDC cyangwa se Force Armée de la République Démocratique du Congo. Aba rero bombi bakuyitiwe ahareba inzega mu minembwe. Ndababwira inkuru igaragaza uburyo amarira yabaye amariba muri coalition. Ndababwira ku bitero bikomeje mu minembwe mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje mu Suisse. Ibitero bikomeje guca igikuba mu baturage, birica amatungo y'abaturage, bigasenya ibikorwa remezo. Turaje tubikomozeho. Ubutumwa bwa Bertrand Bisimwa, vice president wa M23 kabisa bushobora guhindura isura ya politike muri Burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo. Ngiye wabwira ibi nanjye ubwanjye nashobewe nayobewe, nibajije niba bisobanuye ko AFC M23 igiye gukurwaho. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma President Kagame ni uzaho umuyobozi mukuru wa kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda. Ndaje mbabwire byinshi kuri iyi nkuru. Ndanyarukira mu gihugu cy'Ubirigi, mbabwire ko Ubirigi buhangayikishijwe cyane n'abanyekongo. Birasa nk'abanyekongo bashobora kuza kwamaganwa bikomeye mu gihugu cy'Ubirigi no kwirukanwa. Ni impamvu rero itanganururo turaje tubikomozeho. Kinshasa abadepite bashaka kweguza minisitiri w'umutekano baritsize. Turaje tubabwireho muri aya makuru 5 kuri 5.
Ikindi nza kuba mbabwira, turagaruka ku kibuga cy'imirwano babwire uko byifashe Kalembe na Kalonge muri Warikare no muri Masisi, ariko kandi Masisi turibanda cyane ku makuru ateye ubwoba yihutirwa cyane ateruka Imalemo. Uyu mudugudu wongeye gusigara mu busa, abaturage bawusohotsemo. Ese byatewe n'iki? Turaje tubive muzini muzingo. Turakomereza ku makuru yo guturuka muri axe za Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri axe za Chambombo, Nyawalonga, ahitwa Nyamugari, Mwaminji, ahangaha hose na za no muri Ziraro, muri groupe ya Ziraro. Turebera hamwe uko situation imeze, ngo FARDC ikomeje gutsinda M23 nkuko abakorana rwa guverinoma Kinshasa nabo ubwabo bakomeje kugenda babishimangira. Tushunguti byifashe bite ahangaha hose? Turaje turebera hamwe amakuru yo guturukayo, ngo abagenerali baba autoproclamé b'abazalendo bakomeje kuvura umuheha ngo bakongezwe undi. Niko amakuru ari kuvuga, nk'witwa General Kirikicowe ngakomeje kwandika amateka ku mirongo y'urugamba aha mu bice bya Nyarugusha, Kusisa, ahangaha ku mihanda ya Zabulaza, Rulamba ndetse na Bushege. Ndabwira andi makuru akomeye cyane y'umutekano aturukayo, Kaziba, Katare, Kafufura ndetse na Zakatanga. Aho hose ndabwira ibyari byo Bunje ndetse na Bushuguru haraturuka amakuru akomeye cyane ku mitwe ya za Kopako iyobowe na Kirikico, Mirimba, Mwanamayi ndetse na za MCDPIN ya Gervais Nsimparingira ndetse n'indi iyobowe n'uwitwa Haguma Kanyengwenye. Turashe turebera hamwe byinshi ku makuru ari guturuka muri izi axe. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa bavandimwe, ni henshi hari amakuru akomeye cyane y'umutekano. Tujya kuba tubiva imuzini muzingo gatanduku, kandi mbahaye ikaze hano kuri Ibakwe Media TV. Icyo musabwa gusa ni ukunkandira hasi handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye kuri mwiyongere mu muryango mugari wabadahwema kwibanira natwe gatanu kuri gatanu. Ni munyemerere inkuru mperaho nkomoze ku busabe bwanyu kuko ndi uwanyu nyine. Duhere kuri ubu butumwa bwa Bertrand Bisimwa n'icyo buvuze ku mutekano mu karere k'Ibiyaga bigari ndetse n'isura y'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se icyo bishobora guhindura ku isura ya politike mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mumbwire, ariko kandi ni hagati y'icyo ngicyo ndetse n'ibiganiro bikomeje kubera hariya mu Busuwisi, bigaragara ko bitabereye Geneve, byabereye mu wundi mujyi, ariko kandi bikaba ari bya biganiro n'ubundi biri mu murongo cyangwa se umujyi wa Doha. Biragaragazwa neza muri amakuru ko hari abatumiye cyangwa se hari abatumirwa muri ibi biganiro bari kubogamira ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Hanyuma ariko M23 nayo yanze kuba insina ngufi imbere ku meza y'ibiganiro cyangwa se mu cyumba cy'ibiganiro, nayo barazana ingingo, M23 ikazana indi ndetse ikadefanda impamvu zayo simusiga. Murabizi ko ibiganiro nubwo bikomeje, impande zombi ziri kwesuranira muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Rucuru hamaze iminsi havuzwe imirwano muri sheferi ya Bwito, muri Masisi haravugwa imirwano muri axe za Kalembe na Kalonge. Ahangaha mu bice bya Malemo abaturage ngo basohotse Malemo isigayemo ubusa. Mbega ibiteye impungenge ni byinshi nubwo ibiganiro bikomeje. Yes, nkuko mubinsabye, reka mpere hariya mu Busuwisi. Ni ibiganiro by'amahoro byahurije intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 mu Busuwisi, byatangiranye amahane ku ya 13 Mata 2026. Ibiganiro byatangiranye amahane ndetse mu buryo budasanzwe, buri wese ntashaka kumva undi, kandi ni ibiganiro gomba gucamo nyine kandi bikagerwaho. Ni ibiganiro byitabiriwe n'abahagarariye umuhuza ariwe Katari, byitabiriwe n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Namaze no kwakira amakuru rwose kari Mark Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse ariko kandi sabo gusa kuko hari mu by'ukuri n'intumwa y'umuryango n'intumwa y'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo MONUSCO. AFC M23 bevuga ko yohereje intumwa, abenshi bati 12, ariko iziri principale ngo ne 6 ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wayo ariwe Benjamin Mbonimpa. Murabizi Doha muri Qatar ni uhora usiragirayo, ndetse yumvise ngo M23 yitabiriye ibiganiro, ariko ngo intumwa za Kinshasa nizagaragaye. Benjamin Mbonimpa we abagezeyo ku isonga. Muri izo 6 rero harimo Benjamin Mbonimpa ndetse akaba yajyanye n'izindi nzobere
esheshatu zirimo abahoze mu buyobozi bukuru bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila Kabange ndetse n'ubwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Naje gukubita icyumvirizo nkurura makuru ndetse yizewe y'ukuri cyane mfite gihamya kirenze 100. Bivuga ko muri izi nzobere harimo uwawaje cyane Tshisekedi ndetse ngo Tshisekedi arabyumva umutima ukamukuka cyangwa se bikaba bikamukuka. Bivuga ko uwitwa Claude Ibalanki uyu nguyu Ekolomba akaba amaze iminsi avugwa muri Alliance Fleuve Congo M23 ariko hari harabuze gihamya cyuko yaba aratangiye gukorana na M23 nyuma yuko agaragaye mu mashusho n'amavideo yafashwe ari hari igoma ari kumwe n'abayobozi ba AFSM 23 dore ko M23 nayo ubwo yatari yigeze ishimangira koko Claude Ibalanki Ekolomba yaba yara joininze bo mu cyama. Uyu rero nakubwira ko yabaye ambasaderi udasanzwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yewe yabaye n'umuhuzabikorwa w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ya Addis Abeba muri Ethiopia ndetse n'itwa Frank Mwe Di Malila wabaye minisitiri w'ubukerarugendo na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga. Basomambike ba M23 barimo nk'uyu mugabo uyu René abandi bivugwa ko ari ubitse impapuro zirimo amasinya y'ibyemeranyijweho hagati ya M23 ndetse na guverinoma Kinshasa muri 2013 gutyo, ariko kandi n'abandi bagiye batandukanye harimo Colonel John Imani Nzenze ukuri ubutasi bwa M23 buriya nawe atera ibuye rimwe akica inyoni ebyiri. Araza ku kibuga cy'imirwano abahari kandi ari gufasha mu bijyanye n'ubutasi gutata duyi ariko kandi no mu biganiro bya Dipolomasi nawe abahabaye. Rero byari byitezwe ko abazahagararira AFSM 23 muri ibi biganiro ngo ari intumwa eshatu gusa zamenyere cyangwa se ngo zimenyerewe mu rwego rwayo rwa politike. Ubwo rero abo muri leta ya Kinshasa batunguwe ngo no kubona abahoze bakorana nabo bari ku ruhande rw'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Uri wazutese abangaba nibo batumye ibiganiro bidatangira mu mwuka mwiza, hakabaho gushyogoranya gusa nk'abajya mu mpaka zango turwane. Iki nicyo nshaka kubabwira hangaha. Amakuru ava mu Busuwisi indani aka kanya aravuga ko cyangwa se arashimangira ko kugira ngo inzobere za AFSM 23 zemererwe kwitabira ibi biganiro ngo byabanje kugorana kubera ko ngo abo muri leta ya Kinshasa batabashakaga ariko byarangiye bemewe. No kuvuga ngo aba ba Claude Ibalanki aba bayobozi bakomeye nka Frank Mwe Di Malila abangaba ngo ntago guverinoma Kongo yabashakaga kubera ko ngo bafite amabanga ya Kinshasa ya Tshisekedi, ariko birangira n'ubundi M23 nayo ihagaze ku maguru abiri iravuga iti nimutabemera ntago natwe tubyitabira, ntago tujya mu cyumba cy'ibiganiro. Birangira babemera ariko abo konarwa guverinoma Kinshasa babyemera na kangononwa. Noneho ubwo na makuru ava mu Busuwisi nyine mbere yuko ngo ibiganiro nyirizina bitangira hasuzumwe impamvu amasezerano abiri yasinywe mu mwaka ushize wa 2025 atubahirijwe. Aya niyo rero nayo guhagarika imirwano ajyanye no gushyiraho urwego rugenzura iyubahirizwa ryayo ndetse nayo kurekura imfungwa M23 yasabwaga kurekura yagerageje kubikora ariko iriramantira avuga iti abo twarekuye banze kwakirwa na guverinoma Kinshasa kandi murabizi ko kugira ngo izo mfungwa zihabwe Kinshasa bica mu muryango Kuri Rouge bikarangira bashyikirijwe Kinshasa, ariko abagera ku 500 ejo ndi bari batanzwe Kinshasa yarabanze burundu. Noneho isuzuma ryakurikiwe n'ibiganiro byahariwe ingingo yo korohereza ndetse no gushyigikira ibikorwa byo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero birumvikana hafungurwa ibikorwa remezo byifashishwa mu kugeza ubutabazi kwa bukeneye, birimo birumvikana n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ibi byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma nyaboneka biracyagoranye cyane kubera ko guverinoma Kinshasa igerageza kubisa cyangwa se isa nkaho yo ihita itanga ikaze cyangwa se
yumva ivuze rumwe n'ubisabye cyangwa se n'ubikomojeho. Murabyibuka mu mpera z'umwaka ushize ubwo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atangaza ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bitangizwe cyangwa se byoroherezwe gutangwa, ariko M23 icyo gihe ntabwo yari yatumiye mu biganiro cyangwa se mu nama yanzuriyemo icyo kintu. Ariko ahangaha mu Busuwisi naho hongeye kuzurwa kaboze gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma byavuzweho, ariko M23 ahangaha ngo ntabwo yigeze byumva neza. Muri Gashyantare 2026 umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa Vivian van de Pelle. Uyu Vivian van de Pelle murabizi ko nibwo bwa mbere ubundi amakuru avuga ko indege ya mbere yavuye Goma ubwo M23 yafataga uyu mujyi yari iritwaye Vivian van de Pelle. Niyongeye kururukira hano Goma ejo bundi muri Gashyantare ni yari izanye Vivian van de Pelle yarabyigambye aravuga ati ninjye muntu wavuye hano bwa nyuma ubwo indege ya nyuma yafaga Goma, ni nanjye muntu hasesekaye bwa mbere ubwo indege ya mbere iguye hano Goma. Yari yagira uruzinduko rero mu mujyi wa Goma ageze kuri AFSM ageza kuri M23 icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Iki kibuga cy'indege gifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane hajya hagezwa imfashanyo ziturutse mu mahanga zigakomereza mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo, dore ko mu kwakira umwaka ushize Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa aribwo yasabye ko cyajya kigwaho indege z'ubutabazi kabiri byibuze mu cyumweru. Ni mu gihe rero ibiganiro byari bigikomeje mu Busuwisi ku mugoroba ku ya 13 Mata, umuvugizi wa AFSM 23 Laurent Kanyuka yatangaje ko rwose guhera mu gitondo cy'uwo munsi ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero bikomeye ku basivile. Laurent Kanyuka agasobanura ko ingabo za leta ya Kongo zarashe mu gace ka Chambombo, Matare, Gishihe ndetse na mwami w'ijwi. Ahangaha ni mwami w'ijwi nyaboneka, ahubwo ari uburyo abakongomani babyita ukundi. Ni mwami w'ijwi, ni muri teritwari ya Karere mu masaha ya 12 y'igitondo ngo zongera kurasa muri Bidegu ndetse na Kalingi muri komine Minembwe zikoresheje drone. Ahangaha M23 kavuga ko ngo ku mugoroba kandi drone ya leta ya Kinshasa mu bwoko bwa CH-4 yarashe mu baturage bo muri Shingisha ndetse na Kinumbi muri groupement ya Ruhinzi muri teritwari ya Masisi no muri Gakenke ndetse na Kalingi muri Minembwe. Reka rero dutatuninjira mu Minembwe mwumve nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, ariko nyaboneka ibi kubera ku kibuga cy'imirwano bihabanye n'ibiri kuvugirwa mu byumba by'inama aho ngaho mu Busuwisi. Aka kanya reka nze mbabwire nubwo bisa nk'ari ritanganye ntabwo ari ugutabariza, kubera ko bisa nkaho ijwi ritabariza abaturage hariya rwose nta uryumva. Ibitero murabyibuka ibitero byahitanye Karine Bwisejo bundi uriya muyobozi muri UNICEF w'umufaransa kazi, uburyo byamaganwe n'abatari bake. Amahanga arahaguruka, African Union iravuga, European Union iravuga, Ubufaransa nyirizina buravuga, Ababiligi, bihugu bitandukanye biravuga, ariko iyo hishwa abaturage muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru bishwe n'ubundi na drone ntibivugwa. Murabizi neza. Nk'aka kanya twahoze tubabwira amakuru yacu yatambutse ko ibiganiro byo birakomeje ntibikiri inkuru, ariko drone za kamikaze, izi drone za CH-4 ejo ntitwabagaragana suko LE15 z'igisirikare cya Kongo zakomeje kugaba ibitero ku baturage bo mu Minembwe. Kuva ku wa mbere mu ijoro havuzwe icyitwa igitero karabutaka. Ibitero byibasiye imihana itandukanye irimo Lundu, Kalingi n'indi ikikije. Ibitero bya drone byatangiye masaha y'umugoroba ariko bikomeza no masaha y'igitondo cyangwa se mu rukerera ku munsi w'ejo. Ibi rero byasize ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abaturage. Ubuhamya butugeraho bavuga ko amazu menshi yasenywe, amatungo arimo inkarishwa, ibintu bifatwa nk'igihombo gikomeye ku baturage ndetse bishingikiriza. Ubwo birumvikana niba nka zari niba umuturage wahariya mu Minembwe kugira ngo abeho ari ukuba yifitiye inka akanywa amata, akaba iryo shingiro ry'ubuzima bwe. Aka kanya ukaba yarafita nk'inka 5 akaba asigaranye 2, urumva aho ubuzima bwe bugeze. Birasa nkaho ari ukwica urubozo ndetse barashaka kubica bahagaze, niko nabivuga boko nani rwa guverinoma Kinshasa. Haramaze iminsi hasohoka amakuru akomeye cyane avuga ku nyeshyamba zigera ku 4,000 harimo nabo muri ririya huriro P5 rya Kayumba Nyamwasa binjiye mu bice by'Umurenge. Tumaze iminsi babwira noneho ibyo bamaze iminsi bakorera ku ndondo ya Bijombo hariya muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira, barica
barasahura barafata ku ngufu bakoresheje intwaro kandi bita ko ari nkeya dore ko izindi zahiriye hariya muri kambase ibujumbura bikavugwa neza ko rero bikomeje gutera icyugaza ndetse n'ubwoba budasanzwe mu baturage nta uryangamire nta uryamagagweke bijyanye n'ibiri kugaragara ku kibuga cy'imirwano aho ngaho ibitero kandi byo hejuru mu kirere ntago biza byonyine hasi ku butaka naho ruba rwambikanye rwahanye inkoyoyo nuko Imana yajyanye ko twirwaneho MRDP babaho kugira ngo aya madubu arwanirire abaturage b'inzirakarengane naho ubundi nta nuwo kubara inkuru wakabaye agihari ahangaha uze kureba ko ukuri gutsinda ikinyoma iteka ryose twirwaneho ku munsi w'ejo rero ko yongeye kwandagaza bikomeye cyangwa se gushwiragiza kubabaza gutoneka cyangwa se gukubitira hareba inzega abo ku ruhande rwa coalition ni FRDC ni FDNB ni abazalendo na FDLR ndetse yewe n'abacancuro amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo akavuga ko ngo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ryongeye kugaba ibitero nanone hasi ku butaka mu bice bya Kalingi ariko nanone ku gice cyegera ahazwi nko ku isoko rizwi nka gatatu mu gace ka Bidego hanyuma twirwaneho ikimara kumva ko ibitero bigabwe dore ko yari iri hafi ahirekereje ihita itabara ngo yahise itabara n'ingoga haba imirwano ikomeye yasize ingabo zo ku ruhande rwa leta zikubiswa hababaza amakuru akavuga ko by'umwihariko FDNB abo kwa Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo na FDLR ngo basubijwe inyuma ku rugamba birukanka kibuna nk'amaguru bambutswe uruzi rwa Ruriko berekeza mu gace ka Bicumbi ibi bitero nk'uko amakuru atugeraho abivuga njyakose n'iyi mirwano byamakomeje ngo kugaragaza ubukana bw'umutekano muke hano mu Minembwe no mu bice bikikije Minembwe aho ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo birumvikana bakomeje kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamulenge ibikomeje gutera impungenge mu by'ukuri zidasanzwe muri biriya bice hanyuma reka tuve muri Kivu y'Amajyepfo muri access ituwe n'abanyamulenge tugaruke gato imasisi mpite mbabwira inkuru mutarama nyohereje ahangaha biravugwa neza ko ahangaha mu bice bya Masisi byongeye gusubira ibubisi muri Malemo uyu mudugudu wa Malemo mw'abantu mwe biravugwa ko ngo wasigayemo busa ndetse abaturage mu by'ukuri bawuvuyemo babisabwe ngo na M23 ibi ni byitangazwa n'ikinyamakuru Actualité.cd cyandika mu rurimi rw'igifaransa nta gihamya yatanzwe cyangwa se nta mpamvu nyamukuru yagaragajwe M23 byatumye ngo M23 isaba abaturage gusohoka muri uyu mudugudu ariko iyo bibaye haba hagiye kwaka umuriro ndababwiza ukuri Malemo abariyo niba ufite nyogosenge ufite nyokorome niba ufite mubyara wa cyangwa muri umuna cyangwa mushiki musabire kubera ko ibigiye kubera Malemo na Kamaramaza ni muri groupement ya Bashari Mokoto ni territoire ya Masisi muri Nokivu ndetse kuva kuwa mbere rwose aka gace ngo kari kugaragaramo iyimurwa cyangwa se ugusohoka kw'abaturage mu bice batuyemo cyangwa se mu ngo zabo ndetse aba baturage mu by'ukuri barasohokana ubwoba n'igishika mu buryo budasanzwe bari bamaze iminsi mike gusa basubiye mu ngo zabo nyuma yo kumara ibyumweru byinshi mu buhungiro bongeye gutegekwa rero ngo kuva muri uwo mudugudu wa Malemo bivuga ko ari itegeko ngo ryatanzwe n'inyeshyamba za AFC M23 ariko kandi ngo nta mpamvu zisobanutse bahawe birumvikana ariko ko nabo ubwabo barabyibwira ko ari intambara ishobora kuza kuba ica ibintu batunguwe kandi ngo badafite uko babyitwaramo aho ndetse bikavuga ko imiryango imwe yahise ihungira mu duce twa Kalembe izi access za Kalembe ni muri territoire ya Warikare murabizi ko Warikare yadikanyije na Masisi aha kandi nabyita guhungira ubwayi mu Kigunda kubera ko tumaze iminsi tubabwira uburyo amarira yakomeje kuba mariba ku baturage ba Kalembe kuri access ya Warikare ndetse na Kalonge kuri access ya Masisi byakomeje kugenda bisa n'ibigorana cyane turaje tugarukira none muri access zo muri nanone dutembe twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo muri territoire ya Karehe mu kanya turaje rwose tubyinjiremo ariko ubwo reka mbanze nkubite noneho mbangura mbabwire ku bikubiye mu butumwa bwa Bertrand Bisimwa ni vice president ni president wungirije nyine wa Alliance ya Freve Congo M23 ni twaisi wa Colonel Nanga coordinateur wa Alliance ya Freve Congo M23 mu bihe nk'ibi abayobozi ba M23 iyo bari kuvuga
noneho hakaza Bertrand Bisimwa udakunze kuvuga menshi, biba bisa nkaho noneho bifashe indi ntera. Bisimwa uzwiho kuvuga amagambo apimye kandi mu by'ukuri udakunze no kugaragara mu itangazamakuru, yatangaje ko ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 hari urwego rw'agateganyo rugamije guhuriza hamwe imbaraga zitandukanye, ariko rukaba rufite intego yo kuzavamo indi miterere mishya y'imikorere irambye kandi iteye imbere kurushaho. Mu gusobanura AFC nk'urwego rw'agateganyo, Bisimwa yagaragaje ko ari umuyoboro uhuza amashyaka ya politike, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'imitwe itandukanye ihuriye ku kunenga imiyoborere iriho i Kinshasa. Ibi rero ngo byerekana ko Alliance Fleuve Congo M23 itagamije kuguma ukiri, ahubwo ko ari intambwe iganisha ku muryango ushobora kugira imiterere ihamye, kandi igaragaza icyerekezo cya politike kirambye. Ijambo urwego yakoresheje rikaba rifite ubusobanuro bwimbitse, tubyumve neza muri uyu mujyo, kuko rishobora cyangwa se risobanura imiterere ishobora guhinduka no kongerwamo izindi mbaraga hagamijwe kubaka igice gikomeye gishobora kugira ijambo rikomeye noneho mu miyoborere y'igihugu. Byumvikane neza. Ese ntabwo AFC yahita yivunja muri Suvara RDC? Nababyibaza ku AFC bivuga ko iri mu biganza bya Joseph Kabila Kabange yashingiwe hariya i Nairobi muri Kenya. Bivugwa ko Kabila yari abiri inyuma ari kumwe na Colonel Nanga aza gushinga izwi nka Suvara RDC, yashinze ari kumwe n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aka kanya bikomeje gutera urujijo abatari bake. Amagambo Bisimwa yavuze agaragaza ko hari gahunda iri gutegurwa yo guhindura AFC ikava ku rwego rwo guhuza ibitekerezo gusa ikagera ku rwego rwo kuba umuryango ufite imiterere isobanutse, ishobora no kwinjira mu ruhando rwa politiki mu buryo bweruye. Ibi rero bigashimangirwa n'amateka y'imitwe ya politiki n'igisirikare muri aka karere, aho akenshi itangira nk'imitwe yitwaje intwaro igenda ihinduka imiryango ya politiki igamije kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu. Ubwo rero iyo nzira kenshi iba igamije kwemeza ubunyamuryango ndetse no gushaka kwemerwa ku rwego mpuzamahanga. Ikindi cyagarutsweho ni umwanya wa M23 wavuzwe mu by'ukuri nk'imfura ya AFC mu mvugo yatangajwe na Colonel Nanga. Ibi rero bigatanga ishusho y'uko M23 ifatwa nk'ishingiro ry'iri huriro, ariko nanone birerekana cyangwa se bikerekana ko hari icyerekezo cyo kurenga ku ruhare rwayo rwihariye igahinduka igice kimwe gusa mu bigize umuryango mugari. Iyi mvugo rero igashobora none gusobanura ko hari umugambi wo guhindura isura ya AFC M23 igahinduka urubuga rwa politiki ruhuza ibitekerezo byinshi aho kuba umutwe wibanda ku bikorwa bya gisirikare gusa. Niba irihinduka kandi rizashyirwa mu bikorwa, rishobora guhindura nanone uburyo AFC M23 ikoresha mu guhangana na leta ya Kinshasa, aho kuba intambara ishingiye gusa ku mbaraga za gisirikare hashobora no kwiyongeraho urugamba rwa politike, dipolomasi n'imvugo igamije kugaragaza ubundi buryo bwo kuyobora igihugu. Ibi bishobora no kugira ingaruka nanone nini cyane ku biganiro by'amahoro bikomeje kubera ku rwego mpuzamahanga wa M23. AFC ishobora kwigaragaza nk'umufatanyabikorwa wa politike aho kuba umutwe w'inyeshyamba gusa. Ariko kandi nubwo ibi bishobora kuba intambwe ikomeye mu burasirazuba bwa Congo, haracyari intambara hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Kuri ubu rero ibiganiro hagati y'impande zombi birakomeje mu rwego mpuzamahanga, birimo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Gusa nubwo hari icyizere gike ku mpande zimwe, ibikorwa bya gisirikare biracyagaragara mu bice bimwe na bimwe bigaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende muri aka karere. Aya magambo ya Bertrand Bisimwa ndagira ngo buri wese atanga igitekerezo, comment kabisa kuri aya magambo. Muri uru rwego akagaragara nk'ashobora none kuba ari igice cy'ingamba zo kwitegura impinduka zishobora kubaho mu buryo bw'imikoranire n'ubutegetsi cyangwa se mu kwinjira mu miyoborere ya politiki mu buryo bushya. Iki nacyo ntago twakirenza ingohe. Hanyuma mu gusoza kandi amagambo ya Bertrand Bisimwa ngo ntakwiye gufatwa nk'ayo kuvugwa gusa, niko abasesenguzi bari kubihuza bavuga, ahubwo ngo ni n'ikimenyetso cy'impinduka ziri mu nzira.
nubwo ibisobanuro byuzuye by'iyo mpinduka bitaratangazwa, bigaragara ko hari icyerekezo cyo gushaka uburyo bushya bwo kwigaragaza no kugira uruhare mu miyoborere. Hanyuma mu karere aho buri jambo rifite uburemere bukomeye, birakwiye gukurikiranira hafi ritangazo kuko rishobora no kuba ari intangiriro y'indi sura nshya mu mateka ya politiki n'umutekano bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mbere gaturaje twongere dusubire ku kibuga cy'imirwano ho ruhora rubura gica ntajya aboneka. Ahangaha reka mbanze mbashushanyirize uburyo Perezida Kagame azaba ari mu nshingano ndetse afunze bwuma, azikora neza nk'uko bisanzwe. Murabizi ko hagiye kubaho gutangizwa kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda. Aha niho nshaka ko mu by'ukuri mbanza nkababwira imiterere y'uburyo iyi kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda izaba iyobowe, yerekana ko Perezida Paul Kagame agomba no kuzaba ari umuyobozi mukuru wayo cyangwa se chancellor. Muri ubu buryo rero iyi kaminuza yashyizweho n'iteka ryo mu mwaka 2026 ryatangajwe mu igazeti ya leta yo ku ya 10 Mata, igamije guhuriza hamwe amashuri n'ibigo bitandukanye byigisha amasomo ya gisirikare n'ay'umutekano. Izaba ifite icyicaro i Kigali. Nubwo itaratangira gukora ku mugaragaro, iyi kaminuza ifite inshingano zo kwigisha abasirikare, abashinzwe umutekano, abayobozi bakuru muri leta ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Perezida Kagame azaba ari chancellor, nicyo ngira ngo mwumve neza. Nk'uko bigaragara mu iteka ryo ku ya 10 Mata 2026, Perezida wa Repubulika akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF niwe uzaba ayoboye iyi kaminuza ku rwego rwo hejuru nka chancellor. Mu nshingano ze hazaba harimo gutanga umurongo mugari w'imiyoborere kugira ngo iyi kaminuza isohoze neza inshingano zayo zo gutanga ubumenyi buhanitse mu bya gisirikare n'umutekano. Azajya kandi ayobora ibirori byo gutanga impamyabumenyi bitihise, agashyiraho umuhagarariye. Rero abazaba bagize inama y'ubutegetsi, nk'ubwo inama y'ubutegetsi ni urwego rukomeye ruzajya rufata ibyemezo kandi rukagenzura imikorere ya kaminuza ya gisirikare. Izaba igizwe n'abantu 13 ariko amazina yabo ntaratangazwa. Hanyuma muri bo harimo abantu 7 bazashyirwaho n'iteka rya perezida, bakanatoranywa hanze ya kaminuza, harimo ubwo barimo na perezida w'inama n'umwungirije. Aba bagomba kuba bafite ubunararibonye mu by'umutekano, amashuri makuru, ubushakashatsi n'iterambere ry'igihugu. Umuyobozi mukuru wungirije wa kaminuza ndetse ubwo ni chancellor wungirije niwe uzaba umwanditsi w'inama. Abandi bagomba kuba bagize iriya nama barimo umuyobozi wa National Defense College Rwanda, unahagarariye abarimu n'abashakashatsi, wazatorwa na bagenzi be. Umwe mu bayobozi b'amashami mu by'ukuri nawe uzatorwa. Umuyobozi ushinzwe ireme ry'uburezi muri kaminuza n'uhagarariye abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'ingabo National Defense College, rizigisha cyane cyane abasirikare bakuru barimo abakoroneri ndetse n'aba brigadier general. Hanyuma rero kandi iteka riteganya kandi ko nibura 30% by'abagize iyi nama bagomba kuba ari abagore mu rwego rwo guteza imbere ihame ry'uburinganire. Birumvikana ko ntabwo mu gisirikare ariho ihame ry'uburinganire ryaterwa ishoti cyangwa se ryasubizwa inyuma. Abagize inama bazajya bamara imyaka 4 ku mirimo yabo, ishobora kongerwa inshuro imwe. Mu nshingano z'inama y'ubutegetsi ya kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda hazaba harimo gushyiraho icyerekezo cya kaminuza, kwemeza politike n'ingamba, kwemeza igenamigambi rya buri mwaka n'iry'igihe kirekire, no gukurikirana imikorere y'iriya kaminuza. Iyi nama y'ubutegetsi kandi izaba ifite inshingano zo kwemeza ingengo y'imari, ikanagenzura ikoreshwa ryayo, gufata ibyemezo ku bakozi, imikoranire n'imiterere y'inzego, kugenzura ireme ry'uburezi, gushyiraho amategeko agenga imyigishirize n'ubushakashatsi ndetse no gushyiraho komite ziyunganira. Usibye chancellor n'inama y'ubutegetsi, kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda izaba inafite izindi nzego zirimo nk'ama
chancellerie, urwego ngishwanama, sena y'amashuri na komite y'abayobozi bakuru. Hanyuma kandi urwego ngishwanama ruzayoborwa na vice chancellor, azafatanya n'abamwungirije babiri, umwe ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi, undi ushinzwe igeramigambi, imiyoborere ndetse n'imari. Bose rero bazashyirwaho n'iteka rya perezida, bamare imyaka 5 ku mirimo yabo. Nizere ko hanga hano neho mu by'ukuri byumvikanye cyane. Hanyuma mbega yuko tugaruka ku kibuga cy'imirwano, reka nongere mbanze mbabwire ko bisobanura kuba bisubije ibubisi umubano w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'Ububirigi. Muri ubu buryo birasa naho abaturage b'Ububirigi cyangwa se guverinoma y'igihugu cy'Ububirigi cyatangiye gusa n'ikinubira abakongomani. Ububirigi buragaragaza ko ngo buhangayikishijwe cyane n'ubwiyongere bw'abanyekongo babuhungiraho. Ibi mu bice hakarongo kandi Ububirigi ubundi ni kimwe mu bihugu bibanye neza na guverinoma Kinshasa. Minisitiri ushinzwe impunzi n'abimukira mu Ububirigi yitwa LE15. Uyu yatangaje umubare ngo w'abahungira mu gihugu cyabo baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ukomeje kwiyongera mu buryo bukomeye. Uyu minisitiri Bosi yatangiraga cyangwa se yatangiraga uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ya 13 Mata, atangaza ko rwose ateganya kuganira na leta ya Kinshasa kuri iki kibazo kuko umubare w'abanyekongo bahungira i Buruseli ukomeje kuba munini. Ati mu mezi menshi Ububirigi bwahuye n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'abasaba ubuhungiro bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mubare rero uri gutumbagira, bavuye ku 1250 mu mwaka wa 2023 bagera ku 2500 mu mwaka wa 2025. Umubare wakomeje kwiyongera mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka barenga 450. Ati aba ni benshi cyane. Uyu minisitiri yanatangaje ko abenshi mu Banyekongo basaba ubuhungiro baturuka i Kinshasa, bikabigaragaza ko impamvu batanga zitarimo ukuri kuko uyu mujyi utarimo intambara nko mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu muyobozi yaburiye Abanyekongo basaba ubuhungiro batanga amakuru atariyo kuko ngo bazatabwa muri yombi, birukanwe mu Bubiligi cyangwa se babeho mu buzima bugoye kuko mu by'ukuri batazaba bemerewe gukora imirimo yaho. Yes. Hanyuma Minova, reka tunyarukire Minova mbabwire uko situation imeze, ibintu byabaye ni biri gushinjwa Alliance Fleuve Congo M23. Ahangaha Minova ngo habaho igikorwa cyo kugota cyakozwe na AFC M23 ngo cyaje no guteza impagarara mu gace ka Minova. Uyu mujyi wa Minova uri muri teritwari ya Karere. Turaza kwibanda cyane ku biri kuvugwa muri Karere. Karere ntitekanye amaginga yaho, ubwoba ni bwose, ntibarya ntibamira, igikuba cyacitse muri Karere. Uyu mujyi uherereye muri teritwari ya Karere nyine wa Minova muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mujyi ngo wagize umunsi ukomeye ejo ni tariki 12 byari ku cyumweru, byaciye igikuba rero na maginga ya, ari na mpamvu inkuru tugomba kuyibagezaho nyine. Noneho ubwo byatangiye kuwa kabiri ku cyumweru tariki 12. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko ngo abarwanyi ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise bakoze igikorwa kinini ngo cyo kugota ko gace kuva mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru, ngo bashyizeho amasaha yo kutava mu ngo kizwi nka couvre-feu. Noneho ndetse banakora isaka ngo mu ngo z'abaturage ku buryo bukomeye. Ibi ni bishinjwa M23. Bikavuga ko ngo bakoze isaka ngo ku inzu ku yindi. Ngo muri icyo gikorwa abagabo benshi bafite hagati y'imyaka 18 ndetse na 40 barafashwe. Aba bantu bose rero ngo bajyanywe ku kibuga cyitwa ngo ni Mire Arbre, aho bafungiwe amasaha menshi. Amakuru avuga ko iki gikorwa ngo cyari kigamije cyane cyane kumenya abantu badafite ibimenyetso bya salongo ndetse n'abakekwaho ko baba bashobora guteza umutekano muke mu mutwe wa AFC M23. Ku butaka ibintu byahise bifata indi ntera, abaturage bamwe cyane cyane urubyiruko rw'abagabo bahunze berekeza mu misozi ya Katare ndetse ngo bagira ngo birinde gufatwa. Ni muri icyo gihe kandi abagore iyi Katare kandi menye ko ari kamwe mu duce tuza kugarukaho mu bijyanye n'imirwano na situation y'umutekano.
abaturage rero bahise bahungira aho ngaho muri za Katare kugira ngo birinde gufatwa. Muri icyo gihe kandi abagore n'abana barahagurutse ngo barabyamagana, basa nk'abakora imyigaragambyo banga kuva aho bari batari kumwe n'abafashwe n'ababo bafashwe. Iyi myigaragambyo rero y'abaturage ngo yaje gutuma abari bafashwe banarekurwa. Nubwo byarangiye abo bantu barekuwe, ubwoba ngo baracyari bwinshi mu gace ka Minova. Abaturage bafite impungenge ko ibikorwa nk'ibi bishobora ngo kongera kuba, cyane cyane mu gihe akarere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kagikomeje kuvugwamo kurangwamo umutekano muke. Ibi rero n'ibitangazwa na bimwe mu binyamakuru byandikira mu kwa guverinoma Kinshasa bishinja M23 gusa nifata abantu ngo bitagira impamvu. Minova, reka tuveyo tugaruke noneho muri teritwari nyirizina ya Karehe, mu duce turi kuberamo icyitwa imirwano ikomeye cyane. Umunyamakuru Daniel Micombero wo mu kwa guverinoma Kinshasa yanditse ibisa no gutangaza insinzi ku ruhande rwa AFC rwa Wazalendo ndetse na FARDC. Ati Chambombo, agace yavuze uduce, ati Chambombo, Nyawaronga, Nyamugari, Mwamiji, utuduce twose aravuga ko ngo turi controle, turi kugenzurwa na Wazalendo ndetse na FARDC. Aha ni nyine ni muri teritwari ya Karehe. Ngo après de violents affrontements, mu rurimi rw'igifaransa, igifaransa cyanjye ni gike, ariko yavuze ati nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23, ahangaho we yavuze ngo na RDF ngo bahanganye bikomeye n'abarwanyi b'Abazalendo mu gace ka Karehe. Ngo duce twinshi two mu itsinda rya Ziraro twahinduye ubuyobozi, donc twagiye mu biganza bitari bidufite. Nuko ngo twari mu biganza bya M23 ariko ngo twagarutse mu biganza bya Wazalendo. Hari kandi ngo ibikoresho bya gisirikare by'ingabo ngo z'u Rwanda byafashwe. Uyu munyamakuru Daniel Micombero nibyo akomeza avuga muri bizwa guverinoma Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rurwana mu Burasirazuba bwa Kongo. Nkuko byatangajwe ngo n'isoko yo muri ako gace, ngo Chambombo, Nyawaronga, Nyamugari ndetse na Mwamiji byongeye kujya mu biganza bya Wazalendo ndetse kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 13 Mata 2026. Nubwo bimeze bityo ariko ngo umutekano muri aka gace uracyahungabanye kuko hakomeje kugaragara ingendo n'ihinduranywa ry'imyanya y'ingabo ku rugamba, cyangwa se hakomeze kuba icyo nakwita impinduka zidasanzwe muri teritwari ya Karehe. Ibintu si ibyo gusa, ndagira ngo mbabwire ko ahangaha utuduce twa Chambombo, utuduce twa muri groupe ya Ziraro n'ubundi twa Mwamijwi na Nyawaronga bari kuvuga ko turi kugenzurwa kakanya na Wazalendo, twagenzurwaga na M23. Ntabwo tugeze tumenya amakuru y'imirwano yabereyeyo yasize M23 yambuye utuduce. Tubonye inkuru isoko ivuga ko utuduce twabaye turi gukontrolwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ahangaha bikaba bigisa n'ibikiri mu rujijo. Hanyuma ni mu gihe hari hashize iminsi nk'itatu cyangwa se ibiri tubabwiye ko FARDC na Wazalendo bari kwigamba gufata agace ka Tushunguti. Uyu ni umujyi muto w'ingenzi cyane uri muri teritwari ya Karehe n'ubundi muri teritwari ya Karehe muri Sud Kivu, ni muri groupement ya Ziraro. Uyu mujyi ukafatwa nka capital cyangwa se nka capital city cyangwa se nk'umurwa mukuru w'iyi groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Ziraro ifite uduce twinshi twabereyemo imirwano ndetse uku kwezi kose kwaranzwe ari imirwano. Tushunguti yo niyo nshaka kwitsaho. Ejo tariki 7 Mata byari byemejwe ko M23 yafasha aka gace ndetse rwose ishwiragije Abazalendo bayobowe n'uwitwa ngo ni General Kirikico. Uyu Kirikico yanatakaje abagera kuri 16 nk'uko amakuru yabihamyaga. Kirikico n'Abazalendo be barahunga barekura Tushunguti ifatwa na M23. Iyi Karehe yaranzwe n'imirwano ikaze muri uku kwezi ndetse nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga, imirwano yibanze cyane mu midugudu itandukanye ituwe n'abaturage nk'umudugudu wa Kusisa,
Kusisa uyu mudugudu wabayemo imirwano ikomeye ndetse ni muri grupama ya Ziraro. Umudugudu ubangikanye na Kusisa witwa ngo ni Nyarugusha nawo uberamo imirwano ku mihanda ya Bulaza, Rulamba ndetse na Bushege. Ahangaha urujya n'uruza rw'impunzi rwagaragaye nurwo rwagaragaje cyangwa se rwari igihamya cy'uko habaye intambara ikomeye cyane aho abaturage bahungishaga amagara yabo. Indi mirwano yabereye ku murongo wa Kaziba Katare Kafufula. Kaziba Katare Kafufula werekeza Katanga, aho cyane cyane yibasiye uduce twa Bunje ndetse na Bushugulu. Ahangaha Bunje na Bushugulu ni ahantu bivugwa ko habaye operation akomeye cyane, ndetse abazarendo bakirikico bikavugwa ko bakubiswe inshuro na M23 ndetse hicwamo abandi bagera ku 9, nyuma yuko hari abandi 16 bari biciwe hariya muri axe za Kusisa ndetse na bari biciwe muri axe za Tushunguti. Noneho ku rugamba abarwanyi ba M23 barwanaga n'imitwe itandukanye ya wazarendo irimo Kopako iyobowe n'ubundi nitwa ni Kirikico Milimba Mwanamayi, MCDPIN yitwa ngo ni Grevis Nsimparingira, ndetse n'indi iyobowe n'itwa Haguma Kanyengwenye. Kuri uyu munsi rero bikavugwa neza ko ibintu byagiye biha amahirwe inyeshyamba za M23 ndetse bararwanaga amasaha y'igitondo byajya ari nimugoroba bigasa nk'ibisubitse, ariko ijoro rikarangwa n'imirwano. Uduce twinshi twarafashwe na M23 harimo Kaziba na Katare. Katare mwumvise ko ari hamwe mu hantu rwose habaye nk'ubuhungiro ubwo hafatwaga uduce tw'ingenzi hano twa Chambombo. Icyo ndi kuvuga rero, biravugwa ko M23 yigaruriye agace ka Kaziba, Katare, Kafufula na Katanga na Mpanama na Bulaza na Bushege ndetse na Rulamba. Iyi Karehe nkayitwa Tushunguti nibwakeye kabiriho yongeye kwigarurirwa na FARDC, nabwo nyuma yo kwa advancinga bundi bushya FARDC ya advancinga kuri M23 yongera kwisabiza umujyi wa Tushunguti ufatwa nk'umurwa mukuru wa grupema ya Ziraro muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero aka kanya Tushunguti iragenzurwa n'igisirikare cya Kongo na wazalendo. Nagerageje guhamagara imboni yacu iri muri biriya bice bya Karehe, ntabwo nayifatishije, ariko biragaragara ko Tushunguti ishobora kuba iri kugenzurwa na FARDC ndetse na wazalendo. Igitero cyagaruye Tushunguti mu biganza bya FARDC nyuma y'amasaha 48 gusa M23 ihigaruriye cyangwa se hagenzuye. Bivugwa ko ari ibitero byaturutse muri axe za Biriko na Busurungi ni muri teritwari ya Warikare. Imirwano yari ikomeye cyane yanasize M23 isubiye inyuma inatakaje abarwanyi. Icyo bivuze rero ku mutekano wa hano muri Tushunguti mu by'ukuri muri teritwari ya Karehe kugabanya, reka mbyite gutya, hari igitutu FARDC yari ifite nyuma y'uko itakaje Tushunguti yamaze kugikuraho, ariko aka kanya M23 nayo ifite igitutu cyo kwigarurira Tushunguti kuko ntabwo nkeka ko FARDC yayifashe M23 ngo ibe yabona ko idahombye. Aka kanya abarwanyi ba M23 bahunze berekeza mu bice bya Manje na Hombo, rwose bashobora gukora riyogi bakongera bagafata Tushunguti anytime. Niyo mpamvu abaturage bari muri ibi bice bafite impungenge zidasanzwe. Ntabwo higeze hamenyekana imibare y'abaguye mu mirwano, ariko byavuzwe ko rwose M23 yatakaje ndetse na FARDC birumvikana na wazalendo. Ntabwo higeze hatangazwa imibare ya nyayo y'abaguye ahitwa Tushunguti. Umutekano uracyari mu ihurizo rikomeye muri bino bice byo muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, usenga yasengera bariyo. Hanyuma indi mirwano iri kuvugwa cyane ni ibitero karabutaka biri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Mwibuke ko uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'ibiganiro bya hariya mu Suwisi biri kugaruka ku mutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Agahenge ni kimwe mu bintu by'ingenzi twagiye tugarukaho, bari kugenda barebera hamwe muri biganiro ndetse no guhererekanya imfungwa, ariko Kinshasa igashaka ko habaho n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kugira ngo horoshywe ibikorwa by'ubutabazi.
aka kanya mu gihe ku rwego mpuzamahanga hakomeje ibiganiro bigamije gushaka amahoro arambye hagati ya guverinoma hagati murasirazuba rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu biganiro bikomeje guhuza Alliance Fleuve Congo ndetse na guverinoma ya Tshisekedi, aho rwose intumwa z'impande zombi ziriyo. Navuze mabwira ku bijyanye n'intumwa ziri mu Busuwisi ku ruhande rwa M23 ko harimo nk'uwitwa Claude Ibalanki n'undi wahoze ari minisitiri ntibuka neza izina ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, ariko aka kanya uri muri M23. Hanyuma ariko hatitawe kuri ibyo biganiro nyine ndagira ababwire ko umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye by'umurenge muri Minembwe, aho abaturage bakomeje kugabwaho ibitero hifashishijwe indege zitagera abapilote zizwi nka drone, bikozwe n'ingabo za Congo Force Armée de la République Démocratique du Congo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro iyishyigikiye ndetse n'ingabo z'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ako gace aravuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira ku wa kabiri habaye ibitero byibasiye imihana itandukanye irimo Lundu, Kalingi n'indi ikikije. Ibi bitero bya drone rero byatangiye mu masaha y'umugoroba bikomeza kugeza mu rukerera rwo ku mugitondo rwose cyo kuri uyu wa kabiri, bikaba byanasize ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abaturage. Abaduhaye ubuhamya baravuga ko amazu menshi yasenywe, ntabwo hatangajwe umubare, ariko amatungo arimo nk'inka nayo yishwe. Ibintu byafashwe nk'igihombo gikomeye ku baturage bishingikiriza ku bworozi nk'isoko y'imibereho yabo ya buri munsi. Uretse ibyo rero, amakuru ataremezwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe agaragaza ko hari n'abaturage baba barahasize ubuzima, nubwo imibare nyayo itaramenyekana neza kugeza amagingo aya. Ibikorwa bibaye mu gihe hari icyizere cyari cyatangiye kugaragara ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi, bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano umaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesengura rero bamwe mu bya politiki n'umutekano baragaragaza ko gukomeza kw'ibitero muri ibi bihe bitoroshye, cyangwa se muri ibi bihe bishobora kudindiza cyangwa se gutesha agaciro izo mbaraga ziri gushyirwa mu biganiro. Rero ibiri kubera mu Minembwe na kamaramaza. Hagarutse tuze muri Kivu y'Amajyaruguru ahari habeye imirwano ku mugoroba wo ku munsi wo ku cyumweru ushyira ku wa mbere. Bikavuga ko ndetse mu gitondo cyo ku wa mbere ku munsi w'ejo hari havuzwe ituze. Igitondo cyo ku munsi w'ejo ku wa mbere havuzwe ibintu bibiri. Havuzwe imirwano muri axe za Masisi na Warikare mu duce twa Kalonge na Kalembe, ariko havugwa n'ituze kubera ko imirwano yari yabayeho ku masaha y'umugoroba wo ku cyumweru, ndetse ku wa mbere mu gitondo barongera baresurana birangira besuranye akanya gato habaho n'ituze. Aka kanya hari ituze nta sasu riri kuvuga, ariko ubwoba ni bwose kuko abaturage nabo ntibaza aho bijya niyo bigana. Impungenge ni zose ku baturage bari muri ibi bice bya Kalonge na Kalembe. Amakuru atugera haragaragaza ko imirwano yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru yaciye igikuba mu baturage. Urumva ko mu masaha ya saa 2 bagihenge ku musaya bumvise imirwano, bwarinze bucya bacyumva imirwano. Byageze mu masaha 11 z'igitondo cyo kuwa mbere imirwano bakiyumva, ariko bigera mu masaha 1 n'igice bisa nkaho byacogoye. Aka kanya rero ntibazi ngo Kalembe na Kalonge biragenzurwa nande, baratekanye sugira ngo bari mu bwihebe budasanzwe. Baravuga bati biraruta tukumva amasasu tukamenya ngo bari kurwanira ahangaha naha, ariko ntituzi ngo uwitegura ari kwitegurira he, ntituzi ngo watsinzwe ninde muri rugamba, ntituzi ngo niki gituma aka gahenge kari kumvikana cyangwa se kari kugaragara ahangaha. Aka kanya rero ubwoba ni bwose Kalembe na Kalonge, ibintu biracyari mu by'ukuri mu rujijo rudasanzwe. Aha ni mu teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Masisi, ni mu rugabaniro nyine nyirizina. Hanyuma hakavugwa kandi andi makuru akomeye cyane ngira ngo dukomozeho ari guturuka i Kinshasa. Abadepite barakaye bahagurutse barashaka kweguza yitwa ni minisitiri w'umutekano. Abadepite muri iki gihugu cya Kongo barashaka kweguza minisitiri w'umutekano yitwa Jacques Shabane Luko kubera kunanirwa kurinda umutekano w'abaturage n'imitungo yabo. Iyi gahunda yo kweguza minisitiri Shabani yatangijwe n'umudepite uhagarariye Kisangani mu nteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi yitwa Lady Yangotikala. Depite Yangotikala Lady
yamenyesheje bagenzi be ko umutekano ukomeje kuzamba mu gihugu bitewe hanini n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera i Kinshasa no mu yindi miji ikomeye mu gihugu. Aho agira ati waba utuye i Kinshasa cyangwa ahandi, ubujura bwitwaje intwaro bukomeje gufata indi ntera ku manywa y'ihangu. Mwamenyera niba hari iperereza riri gukorwa, mwamenye niba hari icyakozwe kirebana no guhamya ibyaha abatawe muri yombi. Uyu umunsi ku wundi abanyekongo nta mutekano bafite. Ese twakomeza guceceka kubera ko turi muri Union Sacrée? Ati bati oya. Uyu mudepite yatangaje ko Minisitiri Shabani atagifitiwe icyizere, amusaba kwegura mu gihe kitarenze amasaha 48 guhera tariki 13 Mata 2026 agashyikiriza Perezida Tshisekedi ubwegure bwe. Biteganyijwe ko abadepite bazajya impaka kuri gahunda ya depite Yangotikala ya kweguza Minisitiri Jacques Shabani Luko mu by'ukuri banzure niba agomba kwegura cyangwa se kuguma mu nshingano. Depite Yangotikala akomeje ubukangurambaga muri bagenzi be kugira ngo bashyigikire gahunda ye. Yemeje ko amaze kubona imikono y'abarenga 50 bamushyigikiye yo kweguza uyu Shabani. Hanyuma urupfu rw'umushoramari i Kinshasa rwari koroje warasiwe i Kinshasa rwateje impagarara. No muherwe w'umunyekongo warutuye i Pretoria muri Afrika y'Epfo yitwa Amis Issa Valley. Uyu yarasiwe mu nyubako ya La Renaissance iherereye muri commune Gombe ni mujyi wa Kinshasa murwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo ku ya 9 rishyira ku ya 10 Mata 2026. Amashusho yafashwe na kamera zo mu nyubako Amis yari yarayemo muri iryo joro amugaragaza yinjirana mu cyumba n'undi muntu bivugwa ko ari inshuti ye yitwa Mukena Mwepu Beni. Mu wundi mwanya uyu muntu agaragaza ari muri essence afite ikintu bikekwa ko ari umurambo wa Amisi, yirinda kwerekeza amaso neza muri kamera bigakekwa ko yirindaga kumenyekana. Hanyuma rero bivugwa ko uwo bikekwa ko ari Mukena yashoboye gusohoka muri iyi nyubako ntawe umuketse. Nyuma y'amasaha make umurambo wa Amisi wagaragaye inyuma ya hoteli iri hafi aho ufite ibikomere by'amasasu. Imisi mu by'ukuri Amisi w'imyaka 34 y'amavuko, imyaka 34 y'amavuko yari umushoramari ukomeye cyane kuko yari afite ikigo gishakira abanyacyubahiro indege zihariye zo gukodesha. Akaba vice president w'ikigo w'ikipe ya Nouvelle Vie Bomoko FC na president w'ishyirahamwe rya netball muri iki gihugu. Hashingiwe rero ku bunararibonye Amisi yari afite mu mupira w'amaguru, leta Kongo yari yaramuhaye isoko ryo kuvugurura ikibuga n'intebe muri stade y'igihugu ya Martyrs iri mu mujyi wa Kinshasa. Minisitiri wa siporo muri Kongo yitwa Didier Budimbu yatangaje ko yashenguwe n'urupfu rwa Amisi, agaragaza ko yari umushoramari ukiri muto wagize uruhare mu iterambere rya siporo binyuze mu kuvugurura stade de Matrice. Hanyuma Budimbu rero yasabye ko hakorwa iperereza rifatika kugira ngo icyatwaye ubuzima bwa Amisi kimenyekane. Ku ya 13 Mata ni ku munsi w'ejo, Minisitiri w'ubutabera muri Kongo yitwa Ngiyo yatangaje ko ubushinjacyaha bwatangije iperereza kugira ngo uwisha Amisi n'abandi bagize uruhare mu rupfu rwe babiryozwe. Minisitiri Ngiyo yatangaje ko yasabye ko iperereza ku rupfu rwa Amisi ryihutishwa, asobanura ko uwa mbere ukekwaho kwica uyu mushoramari n'abandi bikekwa ko bafatanyije bari gushakishwa n'inzego zibifitiye ububasha. Hanyuma ikindi twakomozaho, reka noneho turebera hamwe aho Tshisekedi agize gutya akarindimurira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari kwitwaza guhindura itegeko nshinga nicyo ashaka kugira ngo akomeze kugundira ubutegetsi, nyamara ibi byo biri kugaragazwa nk'ibitazamuhira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ni mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kunyura mu bihe by'imihindagurikire ya politiki n'umutekano, hari inyandiko y'ingenzi ikomeje gufatwa nk'inkingi ya mwamba y'ubumwe n'imiyoborere y'igihugu
itegeko nshinga rya 2006. Iri tegeko ryavutse nyuma y'amateka arimo intambara zikomeye, inzibacyuho zirimo urujijo ndetse n'igerageza ryo kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse, rifatwa nk'amasezerano akomeye hagati y'abaturage n'ubuyobozi. Iyi rero si inyandiko isanzwe y'abaturage n'ubuyobozi, mu by'ukuri si inyandiko isanzwe y'amategeko gusa, ahubwo ni igikoresho kigena ngo umurongo igihugu kigomba kugenderaho, kirinda ubutegetsi bw'igitugu kandi kigaha icyizere abaturage. Mu ngingo cyangwa se mu nkingi z'ingenzi zigize iri tegeko nshinga harimo ihame rigena ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashobora kurenza manda ebyiri. Iri hame rifatwa nk'umutima w'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, kuko rituma habaho icyo nakwita ihererekanya bubasha mu mahoro, rikagabanya cyangwa se rikabuza ko ubutegetsi bwiharirwa n'umuntu umwe cyangwa se itsinda rito. Ariko kandi uko imyaka igenda ishira, hari impaka zishobora gukaza umurego mu gihugu, aho bamwe mu begereye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bashyirwa mu majwi ko bashobora kuba barimo gushaka uburyo bwo guhindura cyangwa se gusobanura bundi bushya iri tegeko, cyane cyane ku bijyanye n'izo manda z'umukuru w'igihugu.